الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من شعائر الإسلام وفرضها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتكون مكفرة للذنوب ومطهرة للآثام. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يكرم المؤمنين والمؤمنات برؤية جماله في دار السلام، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدعوة وهي إلى دار السلام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده، خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق، أمير المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون، اتقوا الله واطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. Çok aziz ve muhterem Müslümanlar, bizim bugünkü hutbemizin mevzusu hacın fazileti ve hikmetleri hakkında olacak. Saygılı cemaat, İslam dininin 5 esasından biri hac ibadetidir. Hac ibadeti Hicret'in 9. yılında farz etilgendir. Hac ibadeti insanga hem maddi hem de bedeni sıkıntılarga katlanmakını öğretir. Zengin ve belli şartlarga sahip Müslümanların ömründe bir defa hacga barulları farzdır. Her yıl hac ibadeti tilleri, renkleri, ırkları, ülkeleri ve medeniyetleri farklı fakat gayeleri bir olgan milyonlardan Müslümanların bir yerde toplanıp hepsi birden ibadet etip Allah'a yönelmeleri, birbirlerinden tanışıp görüşmeleri, Müslümanların öz problemalarını beraberlikte çözüm çarelerini kıdırmağa imkan vergen ilahi toplanıp ve davet yeridir. Saygılı cemaat, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 97. ayetinde hacga ketmeye gücü yetkenlerinin Beytullah'ını ziyaret etsin. Allah'ın insanlar üstünde bu bir hakkıdır buyurganlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir hadis-i şeriflerinde hac ve umreye ketkenler Allah'ın misafirleri ve bütün Müslümanların Allah'a yollanılgan temsilcileridir. Allah onların dualarını kabul eder, isteklerini geri çevirmez diye buyurgandır. Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den doğup büyüyen, İslam'ın dünyaya yayılmaya başlangan yerlerini görmek insana manevi bir ican verir. Mukaddes topraklarda insan özünü Allah'a daha yakın duyar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde kim benim vefatımdan sonra kabrımını ziyaret etse hayatımda beni ziyaret etken kıbıdır buyurarak hac ibadetinin emniyetine işaret etkendir. Saygılı Müslümanlar, hac kimlerge farzdır? Akıl yerinde olgan, kemalat çağına ergen, hacının farz olganını bilgen, hacga barıp kaytmanına kadar aile azalarının geçilmesi için maddi imkanına sahip olan Müslümanға hac etmesi, yani hacga barması farzdır. Hac hakkında daha geniş malumat sahibi olmak isteyenler Kırım Muftiyatına müracaat etsinler. Hacga barmağa isteyenler ise acele vakit joymayıp şartlarını öğrensinler. Hutbemizde saygılı cemaat şu hadis-i şerifinden bitirmek isteyeyim. Resulullah'ın kurgan ve içinde kabr-ı şerifi olgan Mescid-i Nebevi'de kılıngan bir namaz Kabe'ninkinden başka diğer mescitlerde kılıngan 1000 namazdan hayırlıdır. Kabe'de kılıngan bir namaz diğer bütün mescitlerde kılıngan 100.000 namazdan daha hayırlıdır. Cenab-ı Allah cümle Müslümanlara Resulullah'ın ve Beytullah'ın ziyareti olgan hac ibadetini nasip eylesin.
ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرفي صفي. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Saygılı Müslümanlar, keşke cuma namazımızda toplamdan sadakanın miktarı 795 grivnadır. Toplam olarak ise 132.160 grivnadır. Allah-u Teala vermiş sadakalarımızı, kılacak cuma namazımızı, cümle ibadetlerimizi kabul ve makbul eylesin.